phone guy, guys. Oh, Ewan. Sis. Boswa. Lona letsebi batho. Lapho umuntu okhona simazi kahle. Sikhe sana umphakathi kibo, siyonceda. Aphuza ijiki ngenxa yentombazana. In order to travel, you need different types of travel documents. Njoba ngisho yabo. So ama-documents awafani. Kusanokuthi kube namanye. Amshaya ngegebhu. Ugogo mbeka wela phansi. Engamganda ntwana. Ngabishaya ngenqindi ebusweni ntwana. Akhala ndoda, akhala ugogo ntwana. Umkhulu abukele na. Yini? So nina nje ngithanda ukuzenzela irasi la eklasini lami ne. 5 years ago bengisebenza eGymiston Cheeky Tigers mina. Ngifaka amatong nama-G3. Ngimpressa ubaba benu. Mina lo. Ngihamba ngibona isibuni. Ngiyamazi babakho, uTimothy. Wena babakho uJohn. Babakho uJohn uTimothy mebalala la. Kulesi sifuba. So ngini nje bengizothula manje. Nangizwa na. Seso behave ngisho. Seso behave. Thank you. Nisho nani benifukulala kulesi sifuba ne? Bengicharge 200 bengikhumbula kahle. Yeah, 200. Yeah. So document. Baba sima namantombazane manje. Asam, yekhaya. Wena umele hamba lapho. Hamba. Wayise dabo safihla kona nakashodo wethi kaMiriam. Spy 2. Wajala wena wathi. Kanti abantu abadala basakhona nokubulisa manje. Yo, ma1K. Sorry mbana. Dumelani. Wambiza. Ema muntu munyana phe. Yemela ngaphethe. Ya, ngingakala ngekhala kataba bathathu abanyani kabonga. Sorry, bespele ibhola. Dala ngimkhuza ukudlalela ibhola ngasegeyitini lami. Ebile ngiyolihlaba ngisalithola. Sukana. Mtana thathu strict jo. Sho ayufana nomntanami. Mntana hello manana. Alihlaba. Baba. Hami uthenge ko drink. Ungayifahli ne? Angeke mntanami. Nana. Awubona ukuthi sekuhlwini? Kodwa Vala lo mlomo wakho lo nukayo. mara. Futhi ngene. Ufuna ukukhombisa ukuthi ngubani mina namhlanje. Awungazi kahle. Yo, Yay! Yo! God have mercy upon us. The blood of Jesus. I'm very stupid. I'm very foolish. God have mercy upon us. Kanti unempaka. Ubonani wena? Another topic. Kanti unempaka. Ubonani wena? Question angizwa. Yeah, wena ubonani? What's the question? Kanti unempaka. Wena ubonani? It's a question debate. When ubonani, you have to answer that. Wena ubutisa question. Bakabuza. Wena ubonani? Wena ubonani? Wena ubonani? Wangibuza ukuthi ngibonani ngoba ngiyayibona lento engiyibonayo. Wayengibuza. Wangibuza. Ngibuthishe wayengibuza ngoba ngiyayibona into engiyibonayo. No mamela, wena ungibuzelana ubona. Ukubuzela ukuthi ngizo-understand ngoba ngikwazi unje. Akumela ungazi. Kumele wena into kumele uyibone. Yile uyibona manje. Uyayibona? Ngiyayibona iyangimangaza that is why ngibuzelele ukuthi nabanye bazwisisa abahleli Ukuthi mina nginempandla. unayo na.
awuyiboni wena Angiboni. Ngizwa ngathi ngiyaphupha. oh like musena ubona magic Ngizwa ngathi And this thing ya hore e ba buta le na ba sa ba khwale re rest in peace why him when no nya go khwema o lebella buta teng le tsotsi na re tshwara po bu shwere tsa mara sa tshwara di phone re tla para ra mara wa re busoro wa re sa tshwara selo motho a teng kala re phamelela di phone khale re go bala ka yena ibile na tsuba nya o be a utswa le di gate tsa borona dukadisa ho lebella kokwai o na le 155 years kona go nne zero wa him kokwa o khala re khama khala re sa robale khala re tshaba lo feta ka line ya ko yona re tsa metlhala khala re khamiwa bushu ya since a go ntone re khama e satla a robala pila robala shapo no wa him awa a go wena ibile ba salle morao awa guys lena le nyego re bana re le terrorized forever and ever le nyego re bana re le happy re le fresh awa e gwa le bona ngwana wa ya hampi ai hampi yo Keng wana Keng akatsena kae University of Jagateng, University of Mahayeng, University of Nikomeng, University of High School. batho okay ere ke phone le ba rutine ke tsere selula monna ere ke ba phone ka lebitso la morena ke kanetswa bolela mami ra bona re phone ka video call go re matsapa a se one bile phone na boshuso okay baruti bolela ngwana ka a acceptiwa go di university go ba nyaka chelete a rena chelete o patela tlhe rena re khopela merapelo ya lo wa mo ka dilo tsa ditaba tsa di bolelane ke ditaba tsa re di bone mabane bosigo re robetse wa itshirela ngwana ka ne tshwanetse o tle go kerekeng ka o sane o sa para di andi ba re sa para indizo ka ke tshwanetse re o baptize ha o tlhoke ngwana ba utlwa tshwanetse wa baptize wa utlwa tshwanetse o ntshetse kereke donation ya 5000 a ona bothata ke tla rekisa mepeto re ifisa re khone go irela more money ya ene tshwanetse go be le transfer a nyakehi ka cash e nyakiwa ka e-wallet o cash send e-wallet ngwana go tla ira o tla direla ke ngwana ga o tle ka cash send wa ntlhalwanyo ka ira ntwe ngwanaka ya nka ira hallelujah o skebe wa hana o shoptinyana sharp hallelujah sa lebala o tlhobola le bra o sa para le bra ngwanaka ka o kopela no alice ya o utlwi say hallelujah hallelujah say hallelujah amen 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 utlwile ke ngwana ka ke Mama what's up? ke ba ntate wa modi o ra motho ka dlala ka bodimo a ikhonagale nto so ya ka re tswa tsa manone a ona bothata ngwanaka Ipete yam Saturday. Yebo. Okay, uhlanganisa ngakho 29. 29 Yebo. hayi mfundisi uthini manje Ngakutshela. okay manje njengoba ubirthday ufuna ini mfundisi Ngifuna isodo, nani etikathulo, nani neliwashi, nani nefoni, nani phela nokudla, imali awuyifuni nemali. Langa lokugcina kusasa ifinali. akunankinga mfundisi ngizawuzama iplan yotshana penwele Yeah. yotshana penwele Uyaphi nyali nawusuka la? ngina sport nya Nginike imali phela. anginalutho ngina sport nya Ngizabe unganginiki nyali. anginayo Yobuya sikhathini. phela ngizambama Asambe mthi. oh wena soya kumanje Nyakhiyo. Kiyoku. Sena sport. Tangihlupha mfundisi. Angeke ngihluphe. Tohlupha mfundisi. Babe. Ufuna kwathi uthi uhola nini wena? Ngifuna kwathi ukuthi ngihola mina. Ngizobitala la ngiholela ukuthi abuya yohlola phela. Angeke nisahola nyalo imbesheni, sebavalile imbesheni yalokho. Uyanya bathi ngidawunikwa nguwe imali. Hawu. Yini ukhulume manga nje? Ngisho ukuthi imbesheni sebadivalile usigovernment abakhuluma into lethi indzabeni bathi imbesheni angeke sabakhona
angeke nje bagogo basahola impesheni nje bogogo nje sekufuna ukuthi inyalo basale batibonela bachubeke balime mabalima angeke basahola nje bogogo nje ngasukuma mina ngiye emasimini ngiyolima bathi nichube nje ngakudzala bayanya angeke nisahola noma nje bogogo uyababona bendanda abantu laba abasanamali abogogo nyalo bathi sekutawuhola abantwana ngoba abantwana bona ngeke bakhona ukutisebentela kutiphanzela seyintshintshile le nto manje uyangiva gogo ngiva lamasimba lokukhuluma ngawo ngikhuluma amasimba mne gogo nyalo ukhuluma amasimba nawuthi bathi ngeke sihole masimba phela lelo washo ngimine gogo lo show noma kusho government uhulumende wena government wena la solelayo you don't listen you Smora one day you don't listen to call me baby one day I'll call you back, my plug calling. Mna bra kan san tuira le bra ke ma fulule le kebula ga iphone bra tsona tse bra tsona tse le charge marathal na go bolena bra o pelong bra ke ma fulule ga kebula ga bra. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Be yo tletse KFC ha go sheba sleepy se go tse drive through and hana koloi e mabanyana